U ime opštine Dimitrovgrad ambasadoru Japana zahvalio se predsjednik Vladica Dimitrov. Prvo je meni velika čast da pozdravim ambasadora Japana koji je, znači mislim da je prvi put u opštini Dimitrovgrad jedan ambasador Carevine Japan i stvarno je velika čast za naš narod, pogotovo što je Japan u projektima UNDP-a pomogao opštini Dimitrovgrad u protekloj godini kada smo imali migrantsku krizu, godini prevazilaženja te krize, mi smo dobili u suštini najveću donaciju upravo od njih. Tako da se zahvaljujemo ovom prilikom. Upravo se nalazimo ispred kamiona smećara koje je njihova donacija opštini Dimitrovgrad. Nama će to mnogo značiti. Znači nam i u kriznim situacijama, a znači i u situacijama kada krize nema, odnosno u svakodnevnim potrebama za opštinu Dimitrovgrad. Dimitrov je istakao i da je raspisana javna nabavka za sanitetsko vozilo sa kompletnom opremom, koja je takođe donacija naroda Japana. Ambasador Japana Yuichi Takahara odao je priznanje opštini Dimitrovgrad za uspešno prevazilaženje migrantske krize i istakao da će vlada Japana uvek rado pomoći ovoj sredini. I have heard that the local inhabitants of Dimitrovgrad municipality have been facing increased needs for public services such as collection of garbage because migrants leave food packages, worn-out clothes, blankets, etc. on the spot. Having understood this situation, a new garbage collection truck has been provided through this project. I hope that the garbage will, from now on, be collected more efficiently and more appropriately, and that the sanitary conditions will be well maintained. I am sure that the provision of this truck will also be beneficial for the citizens of Dimitrovgrad municipality. Građanima Dimitrovgrada praznik su čestitali Ivan Gerginov, pomoćnik komesara za izbeglice Republike Srbije, i Stelijana Nedera, zamenik predsjednika UNDP-a.